wa gatanu umwaka w'2024 ndi Boaz wa Mongolia omutebe kanisa kandi twindure mukache ruga mweje benebaho buri rwa gatanu okorga shaha 3 z'ekiro mpaka shaha 5 z'ekiro kongati nezaho burwa mukaga okorga shaha 4 z'akasheshe mpaka shaha mukaga zihango izatwakirwa mukache considering ngutu abantu furuka mweno kufuruka kwatuchereza mu budashikobu konka mureke tandikiraho ikiganiro cyakasheshaka and studios nyine umwami Arlito Godfrey naraga kashonji n'umuhagizi wa NRM tuminaha tuyine assistant RDC awachuhora umwami Mushabe Gasho Godi umaziro mwanya muringwa utakwijaha ubutosha tutembura niwe na program y'ishingiro tukatwitembura hamwe ubutwatandika TV tushira na internet tushana kai babarigaraka kuja kutembura niki katega dekingu nomundo gunza kusingura munonga yebare Boaz ngomuteka program bakutureba Sky TV nimbaramutse mu izina rya mukamo yitu obwire bwaba barengwa no manya tikukira kureba wenchi government nekira kwerisya ngo neshomesa abantu umutuma gwihanga no bozariro nabo so tukatandika ha program twagitembura hamwe umuntu yabaye n'ikintu amutuma ino mutuma gwihanga tikikwetenyesa kumije mane mbwe nawe cyo n'iki program nenkwamiza ngo ranga ko arakimpira magara tujya kugitembura hamwe ranga ari umuhwezo witu ahabo umutuma gwihanga nziro nabwo kandi njye wanebira mu program y'iki abaturire mu titejya amatu namisho tane bitekateko tumbiki iganda yitu abo kuba ninkuru munonga mwebare munonga Mushabe Gasho maniwe tukatembura niwe izori yo kubanza ryenye twaturi aha mbere na hato twahindura mu program nering kansi munonga natukwini yabare munonga Boaz moderator witu yakire tabana wanje mwami Godi n'abaturire n'abarakutereba Sky TV nasimaranga kora ngo ubutandika program for the first time nuko twaturuteme nyona Godi ni watereta twatandika program iyi azanyenda kusimaranga ikaba successful ikwatereyo abantu bagihora burwa katano yomba bagitegereze mwencha mahisa tutaragize mukonombi nari kibere umukonombi mukamasimu mbene cyo twagitandika nijagumzamo nija kuba successful nawenda n'ikibero kibina cy'ikigomba gikora ibyo kibero ne bya Godi nyabiti nko bimanya izina nirakanda Mushabe Gashomo urgakiruhora kandi nyenda kusima President Museveni abo kontona gukora umpumu mu assistant RDC abwakira district niyo Boaz yabare kutumoderating ukatufite ubona ko ukatukuza nebi niwo muno wene mahandi yawe yabare kumano Twitter na management ya TVG kuganiraho n'abanyayiganda rangano wamani muteja misho tuganira issues iskwita ihanga gitu so Gasho mnoraro ta hamara umunsiya nura musiota abantu bakora musiya bata nutunga masumuki nutera masumuki how is life like new appointment new appointment ine shonga ni ndaraje kandi tene cyangwa ikibere cy'ukwinduka bo kuba area inakuriremo inazarirwemo sini yo ndukoramo abantu abombere nyine nje district councilor still they are the same people staff member in district hati niyo nyine mwentene cyangwa kiriya mu cyahinduke kureka kugira ngo ibyo ukora na approach noreba gukora councilor nubona ukore sorry kandi togera vote togera budget togera kimwe konka vote yawe budget yawe ndabari yorrem yote cyafa cyagenda kubiye kigodi wakita nkebyo mbibi ya God konka mwe hat approach ne hinduka abukwa no we no sorte no wono koresha reports no koresha nebindi mwe nakon ko katanso akarho kakemunoga akakwasa kutana konko hiro we environment yo environment ikiriyemwe tine cyahindukira abantu bamwe senemwe cyekani kimwe na issues zimbe ni manyezi izindi kureba nzonyuse ni manya nangwa nezi muzi nyuse ni ngamo kandi izindi kureba beno taro cyangwa kibiriho
kwekani nsima hanga hawa appointment ejo kandi n'ukutwatsa nakintu mwana ujyo tanakiza muhinza kukikora umwana cyo watashabe imbabazi wahiguru ebintu byanga nabonye kireze ntabarike mutano wanjye godi abo cyo kushasha akashasha na yabasamata na yagira hati konka size ngeka cyendera kwamu mukatanga simu gakakwimtya tukakugira nacyo twara for granted nimbabazi wahiguru za umondere n'umukazo mu weekend omu turakanya mutebe kanisa mbabazi nanye kace ko mutano oyikirize nkoso mu gishogu necyamazima gashumu tukatembura ku mwaha kandi no umuntu wakoze mu muhango ubu nabene fana government ebitashemere no wene tarabukozere konka kajya tije tugumisirize hamwe atije tugumisirize hamwe konka negeze ko wetu and nyenda kumutabartse abo government kumwije ko mu gwabe na ko mu district ya Kirhuru kandi kamurongowe kandi nyenda kutabartse ko mugurusu wanje kandi nko umuntu uri kunshiro myaka kandi no politics uje byubuzire umwana bitangiriye kashi shona shozara cya kargir guru rero kashokirhura sombe nyenda kutabartse gashomye bare munonga mukama nayo bare kurongora kandi nyenda ngo korege na nipura no gamba habya abijya ngo bo cancer batakwata budget na no RDC to kwata budget konkati list no bonye hamani gukusinga cancer kandi wasa kugira ka influence bujyo tekintu kibi na no bibi bya cancer no bugamba bugakiraho mbone kankushabe ngo utazo mukakuyeje utazo muri group ya ije turiye otsigaruri yo muruko cyo mu cyo mukarasa or kanoni na enare munogi namutuma kama kwatsi kandi kwendeze birungi kare abakutureba nimwabazi yo kibekire cyo cy'abanyamakuru ero bishatu by'ukwezi kwa gatano umunsi yona n'icyo cy'abanyamakuru ntwandu ntegereza umuntu w'abanyamakuru tutegereza uburemezo bakuvugana tugaruka tureba nyesi y'abanyamakuru aheru kutora and god ono botara umunyamakuru abukutendekwa nari gukora mu radio onkano bakora n'abanyamakuru almost on a weekly basis notiko kuba hari ikintu cy'amakuru icyo ukozere icyo hurira okahacisha niki icyahamu icya ubunyamakuru bwa Uganda yebare boazi n'abakutere ba Sky TV icyo kwanza cyabyona umwuga w'ubunyamakuru n'umwuga murungi munonga nikirungi kuba umunyamakuru kandi habo kubenseji ejire ebitashemeye crisis umurimo go kuba umunyamakuru umwuga n'ikintu cyo mutana habo kuba n'ikitamba bingi niraka erikwiha yo kurwanisa ebihagari bitashemeye bitari mu buteka so konka ko kukitakishane cya yito cya Uganda nuko nubona kwanta kitera cya Uganda konka nese zindi nashe ensiyoni bine challenges nashe bine bizube bar kurabamo ahabo kuba ko kushanga government etakamze democracy umunyamahuri nabona munonga ahabo kuba ese ko etakatungukira mu democracy nebe inemu igufa y'ubwangamba nyenga umuntu twabari ngamba nyenga ngamba y'abanyankore ngo ahisa mabi nebe takwenda ngwe hagara byayo umunyamahuri abishozi so hata aho umunyamahuri akwije kabuganda uburemezo w'amani takwije kutunga rights zinko umunyamahuri kandi takwije kushoza ecy'abantu bakwenda bareba katase ngo iki n'ikibungi so government Niger gayo n'umukono gw'cyoma etandika kubabuza ubusingi ehenda amateka gabo ehenda rights zabo ebakaka no kubihereza ngo bashoze bitashemeye eba kwenda nka government bitari engendero zo munyamahuri zakabashomere so andicyo nkireterwa kugira ngo democracy neba inemo kucumbagira so kuko ni ndende bashaguze ikiro cyabo n'ikirungi kugumana resistance ngo bine ikiro cyabo kandi bine ubwabe bwabo ntujagumza mu ntugamba nabo ntushaba government
nebeherezo gawe wabo hatu nkaho twigene example Uganda umbona kububururu narha haro crisis ihangandiye nda kugumukati yabaga tuba kwikiza abanyamahuri ngo bakosobwa bwabo bona in fact arona president wihango byaje ngo abanyamahuri because ko kugeza ko leta nshonga munonga aho ko abantu umuntu umuhurikiza nari umuntu muri binari umuntu waburijo neyikereza umurumi w'umunyamahuri ebyo umunyamahuri byashoze oba necyahandikiro kandi gagari y'amazima wanyetegereza oshireho kugira ngo nkazimwe government kuzikwija zitamubundi bushoshe cyo gushanga ngo umuntu kwaku abo kwitanka economy y'ihanga n'abanyamahuri babura entasya hata government umwe side ndije tanka kubakozesa kuba bribinga ngo bashoze bitashyikire abo kubana yenda kasente basiga ikishani basiga ikishani kirungikane sikuye umuntu unitote so konkambo no ntijagumant gamba ati nka president kana agambire naniza kugambira aho president byagira ngo abanyamahuri nabo opposition ubona obunkoba egira imiti nkoba karuru bwacyaguranye nka nubwa bese je 2016 nkoba kayunga batekateka nkoko because wakwate mbundo katera abantu amasase live bakureba hati okagaruka kajya ngo umunyamahuriro wacu kavaringa umusirikare wabo natera umuntu waburije sosi ngo no opposition hati nonda ngo akoreke akwate kamera joreke nko mukatare bafite ndemivumba none narakwate motoka ziya anguto nigenda kandi government niri ne kore kikorwecho so oreba ngo hate nkaho president nagenda ayenda ngo arbatira robwa bwabo aba kwesor rimo rugangera ko president kwaragambe cyaragamba never order so hatu wagamba ngo umunyamahuri kuyara kavaringa ekintu ekitashyikire ngo wamweto opposition riyare okonkwana kuri kutahiro bwabebwe okamuro batera kandi nkimuretera okucumbagiza umwuga gwo yashomeye gasho abare kadagodi ngoda tungarota kumuzanda yabare nyenda kubanza kurikya abanyamakuru bona umunsi yona aho cyero cyabo n'abantu bari kubishika bakabahereza ikiro cyabo tabamantuishike barakora abanyamakuru batukora mu muhango umusongo takagira kubari abantu bakora aho kuba buri kimwe cyona ni shaping w'abanyamakuru wazo mu politics nungi n'abanyamakuru ikintu cyabambara iwo wakiruhura tokakima hatari umunyamakuru ikintu cyabakampara tokakimanya bashaping politics ikintu bashaping entase yihanga economy bagikwata ho munonga bagigambaho bagitereza bagishobora buryomwe ebitwantu yenda kora nka program za government nke census nke ibibyendanga mutebe kwenda kukorwa ibyo na program ze zona nizikorwa tubishikibwaho abanyamakuru nangwa n'abanyamakuru noreba babire nkabaramuzi ishukere kutahamo nkebwo byanagamba hata bakore narcissism aha hakabaho iki government ekagirete opposition ekagirete abantu bakagira bati mbona wabo irashikirano hataho bakora nkabaramuzi kandi cyo bakora ngo yagambire ikigambiro wa radio ndikitwara nka gospel truth amazima garugo mwenje manyiso munyamakuru nawo kubona reporting aine kumangwe cyagambira TV cyagambira radio cyane kuma umupapura abantu no kuba kugura spinga kashitwara nangwa nawe bakora research na handi ukora wa reporting nka new vision waji capture bakajuri code statement yayo naranka ihurire rya man wa recording naimba yitwara ka source of what source of information bwana manyakuru bintu kumangu bakuru munongo muihanga achama isata bataho education manya bataho ambientasi bataho ambia politics bataho umuntu rabantu bakora nkabaramuzi hataho ntubemerire nabantu bamani ntubahikitinisa nihangira kwemereraho na hawabo nyenda kusiba abanyamakuru bahati eje modernity jivar mweje bataranka bakari kare kuwora umunyamakuru uko mureba umunyamakuru kare umuntu wabirashoba hataho baretse impinduka hetahiremo ukore umunyamakuru ureba ino ukwari ukwajoire ukwategira ishoke ukwar kwehandoringa hati two bari ubwo na gentleman ari yaho n'umunyamakuru ajurire koti nko kujuire nko smart
n'umunyamakuru wakare kusha nk'umutasho kuzi kishoke amarejo ajure za damage mpane gara akomera balance agonwa umunyamakuru bakana bashana kabeshongozi abanyamakuru bakana kabeshongozi no munyamakuru akaza ha radio yobana bamweta job na TV nka nagambizi na water recording ile torro kwata ashakuru ko rapping konkata nagamba ati job ati ndiyo abesije umanya no mwana nakakando umanya agamba ati bowaza ati ngaha no mwe n'umwongeraho kake konka akona ko entertaining abantu konka mwe ntwareba nkabaho empinduka mpango munonga kandi hati mukore ibintu byo development mu inamafamu mu inemirimo yanyu mu inamakaganyu bitogero bakana bashera no kushera kata usha umuntu wayine kizimbe ngo ayineka ngo yinahakurwa so hatabo hintandisa mpango aho munonga mweno mtekansa program abanyamakuru mujye bakora na ku background y'ibara mpango no kuba shifting ku gumbanya makuru abakare kwijumba hati nambwe icyo tutsimana na government yigena ikanyisa abanyamakuru batika karo kuhora ke radio Uganda Kampala TV kama yita UBC TV ihangana ikeri yonka UTV hatkonke shumire ya kahansi turi mu Sky TV shaheje nabandi bazina cyamanyisa ngo ecyabe kigahigurishe cyashuma cya kumbando kandi umwatishikiremo namutekwa kwata hantura yitu aha kubaho kwitu mwene konka my brother cyana agamba kama gode cyana agamba hati tuje twagira abanyamakuru abamwe nabo ikibano no yaza abarapatizanye abinuru umushonga zabo uyicho mugashobwa n'umukuru munonga konko bwa mukuru munonga atoba abapatizani hatuje kubagobera nkaye manyaho yaba challenge kuyena reporting ngo tujya ngo abantu ushanga mba reporting ya government abamwe mba reporting ya opposition natwajya ngo bako analyzing issues akiza ku change n'shonga ushanga nagwera urubajo izo rwaka bona tabarside mubona mwe baganisemo bari rwa government abana bari rwa opposition mwe naho nabwo mu gwijana gwenda kwanga aho kumuntu abantu hatu bakaba nabanyabwenge kurugamba wagamba nakura twonka ubwo nayagamba bwaze na zingashonga eje shonga yo kumanya ko yagira itege no reba ngo no government nanura no opposition hatya amaside mo yakurgaho then tu ajabo mwe need for money ukora senti kwa itengesewe amakuru bagashubura kara amakuru gatakushuburwa umukozi wa UBC numukimanya ni mwashomere akarga Kampala National Radio aje ku reporting kushaka amakuru hateine nomwe umutumire hatkunga kumpanya no function ine function kiruhura mbatamu transport nyoka nubo kubatakeze kugitwani mtubuza ngo haro facilitation agora ndabweda kagabo nabona akufitera ntumwije bodi yati no umukoro gwanyu mwije no konkati no ka facilitation kandi bunyamka facility wa station zanyu zukechi kumara nkimayisa waka aha ground aha information uzagazaring information no botine rubaro konkato wakweta nonda kukura side day nango iwe kayija kwihamara kagabo nyenda gama wenda kwihamara kayenda ngo gire cyarga n'umushaho hatabakuru abanyamakuru baba biased cyama isoko ijo kuyaka gushaka amakuru nazagashaka ayinoro bajoro bakugirata urwarugwera yaba challenge ma corruption tetahire tere mu government yonka gode byaranga amate bintu b'Rwanda no makuru birumu kanye no gama nyona gode tawata hazard radio ta TV hatorudi nitwetinka abanyamakuru nyamukoka training konke mu hati umuntu mutugo gwa gutardaro tuje twate muri gukora tebireba tebo kumukugenda tumure ko muri gukora mbere hato mu gwa gutardaro kogo nkawa tariya araba tariya habadaro ko kito tardaro twata iyo ne byagode nyita mu Rwanda hato mu ntakibanagambo muhoro mwecyanye ndakore ko muteza program nabara kutereba umuntu akirga Kampala no mushaki wa makuru yeje mbara gushaka amakuru aretura so yamushyicyaho natekwa gushaka amakuru ga yorubajuru so abanyamakuru batukora mu muhango konka behamuka bayasi behamuko kwende sente nk'ibiti tahire mutwena twihamu nebindi tukakora mu muhango konka ohire byona mukuru mu muhango kurango ihanga ndamaye kugenda mu mayisho icyaba UK izoberi zakabera kigitano numba mwakitikize good umunyamakuru inishitinisa ki umuhango oshitinisa omisho gabembezi bedini abembezi abakuterwa karuru n'abantu abutosha because nabashashubwa sentenke
ubundi no kushoma kwabo nakwikorohe buzo agency abantu bakashura bagira sente mwe no professionals umbantu abiri no bakora kandi bagishomerire abanyamakuru ne bamwumva atakushashurwa gi so bini kitinisa ki umunsi kuko nkora yebare boazi abanyamahurire koko zanko mu dine yite y'abakostayo hariho abarkweta ba mission coordinators abavuzi b'engiri engiri neburwa bishop nari saba dikoni konka mission coordinator wagishityo mbanto hansi mbwenu we nkugeragera sanko umunyamahurire haza mission coordinator y'abatarho umudini enyikereza negero buremezi abo kuba nicyo kureba mission coordinators kuba kuregeza hata buri mu kungano abantu batanka futuro ko mudini mu kutaha umundijo so nicyo kimwe na umunyamahurire we no mu muhango no government zitakubata mu kitinsi ari no mwuga muhango umwuga gwo kuburira ingeri kugishya muntu wabuje koreri entasi nare obusinge bwihanga umunyamahurire nakora ryo mu rumogo kugishya umuntu wabujo akamanya iki government cyo yinekora kubura buri obusinge umunyamahurire natwara ingiri agishya muntu waburijo afiringa ngo obusinge bugize buta rero bo umuntu wabutosha umunyamakuru amusima mwitegereza mu appreciating iki yakora of course icyo kubanza namusima kwihaho iyo government ite kumusima government ite kumusima shane musima yashikirize bigenderwa biye byayo yagikutira indingiri abo kuba umuntu wabutosha namusima umunyamahurira kugira ngo yamushite ki atari kumanya cyamuretera okutanise kibine kirungi kukira kiri kirungi ntacyo manya kukira kiri kibine je kucyitegereza so umunyamahurira akabe nahabwe kitinise cyo okwihaho government ite kubata mu kitinise government ite kubata mu kitinisa ngo kuna nakigambire kugira ngo yone yenda specifically obeno gikutira indingiri yayo nashi oshite ebigenderwa byayo ebyere kuba neyenda aho ubuzubuntu ho buri umunyamahurira kutungira ki uburemezi buhango konka of course numushashura sentence konka mukamurahirira mu mugwanyi namba murahirira mu mugwanyi umuserikare we nafaha ahacyo mutima gwo gwajya guta gwashomere nubu bakone bashomesa ninjye babajya mutaka focusinga cyesente focusinga akuhereza abantu kandi umburinganiza tuine ebegambo ya honorable Jad Karhanga akari MP wa Ntunga municipality and lawyer by training so and umurimo gw'amakuru n'obugabe bwabo nabaroya ntushira kwatanisa so Jad Karhanga nayitegeze nshonga z'abanyamakuru nabaye nebigambo bye ebyabe nagamba aha murimo maybe producer bigambo kuyakwabiri hihi tubyakira tubona gumizamo somboyeno enshonga y'abanyamahurire okuganzibwa okuteganisibwa ubwire bwa karuru n'ubwire nango bwabo rijo obugabe bw'abanyamahurire obugabe bwa journalists abamahurire n'obugabe bukuru munonga nicyo kurebera nkamahanga agakura kuri no munonga abanyamahurire babahereze kitinisa cyamani ahabwo kuba nibiraka ryihanga nibiraka rya government nibiraka rya enshonga ezezi kubani zibasa kombekera kimwe ihanga mbwenu nahabwo icyo twino kurenga twagira ubuvunanizibwa bwo kuhereza ikitinisa bwo kuhereza amani okurakurana kw'abanyamahurire obwiro bwinji tuzanko mukaruru rero bakutera abo rero tiyagase bakwata rero bamushangana bajwerana hano yana hari yabo abwenkoni na nebindi n'amasasi buzima ebyo bino kurekeraho ukubaho bino koma
habwo kuba tine ko kubasa kombeka ihanga otine bugabe bw'abantu abantu batine obugabe ningashishi beta freedom so mbwenu twino umwuka w'abireba na naha umunango mwire butari bw'akaruru obere ushanga nkaba abamahurire hina harjo babatira kororo muruva mu nshonga za human rights umwe habonke kintu bibaza kukikwata kandi urukore muri kintu kikuru munonga kuyihayo amwanya go kukwata abakoresha baza kukwata abanyamahurire so mbwenu ekintu ekyo twino kureba ngo twakoma kukijumira nka twafayo na muno nkabo kwabine amana go gukora amateka go kutereza mu nshonga ningashina no kuimplementing amateka nka polisi n'ebindi bitongore byinaka kwate na no kurinda ubugabe bw'abantu kureba ngo ubugabe bw'abanyamahurire bwaba ubugabe bwo kumwa ubugabe bwo kukuza ahubwo kuba ebagambaho ebakombeka nebyihanga ryitu kandi twerana bitugasha so mbwenu nyina masiko menji ngo buryo mwe no rukunde yihanga ryeye aija kore chikubasika chona kureba ngo abanyamahurire bahisibwe kitinisa kandi bakora nabo babahereza nangwa habaho no kuteka empiha ombetongore omu institutions universities institutes na colleges ezikutraininga abanyamahurire habwo kuba twatwine abanyamahurire bagonjokire kurunji ba training rweje twena ntikifuna munkihanga ahubwo abantu batwera munonga mukombeka ihanga yetu ni kikuru munonga kureba ngo umunyamahurire aharhona umurimo gwakora yashashurwa kurunji munonga abanyamahurire n'amazima bingi toshashora kurunji kandi kimanywa kandi bakama ba stations zo bwiro bwinji bakora mpi mbwenu habeho uburinganiza enshonga yo kutinatinisa abanyamahurire inokoma abanyamahurire n'abantu babombeka ihanga n'abantu bafayo kandi nango mu gwabo tugwangwe abo bwiro bwinji nibeshanga umukavuyo haboje nari benda bihe enshonga izabo so enshonga yo jango nka aba intelligence aba polisi unanyizwa wafe okwerwanirira ngafe banamawulire president wa Ujja tagenda kola byonna buli mwabere mukulembeze mu media houses program gyokole yesawe biri lwaki tuwaye settings ana buli naku nojukiza bakama abo nti kumulirwano ku power bana sasula sigama ni power tesasula bati kyengamba buli lunaku tuyine empewo tujukize government etuyambeko tubera mu bintu bya government bironkinga era parish modo faba bitusayo ku press conference ubuze bibuzo nti fe tuliwa nafa akafe bakoleki netwogerera abalafere twoyogerera twetya tujja somesa bana mawulire nga mbagambye university bagenda kati ogende Makerere simanyi ogenda tukola IMC nogenda mu university mu 12 ebyo nabyo nebigambo ebyabakuru narebaho umunyamakuru Honest Honest Chionga something like that na honorable Jadi Karanga so nyenda kugaruka God abanyamakuru bambenda okubaje ngo umuntu magwa gutateganisibwa batakanga kangwa bo bakakora iki kugira ngo umuntu ari umunyamakuru yatiye kubasa kumutaha mwogo tenda mterese mu kumukanga kanga icyo kubanza icyo nkibaso butabasika icyo kugira ngo umunyamakuru utakabasa kuterwa sumu narakanga kangwa okwihaho
icyakubasa kuba twabamani associations umuzini mu registered numba muhandikise mu n'ikibina cyane kiko bagahita konka ibyo nakumukubana mu bikorwa mu government yashye umukirenga bazana umundebe yanje hatumuje mutungo buremeze akwa government ne babura kanya koni government y'umukirenga bazana turi ku mwaka gwa kashatu mu kisanja eky'enkumi ibiri abiri na gumwe kusenkumi ibiri abiri na mukaga now ikikwereka ngo enkumi ibiri abiri na mukaga government tegara kwa ujya ngo ikirenga bazana cyuma isango izo bari yonza kurenga so ikikwereka ngo government iri umbiro bwayo bumwazi niki nyobundi kubariraho tinko bara phases n'icyo abantu nkenda bakitegereza tinko bara phases nkiza film part 1 part 2 nyo nimbaro biyije nobwire bwemaziriho n'abantu ko kugireba emazira imyaka engahe abantu government ineta muri mitsi wanyitegeza kumanya ngo president na myaka 10 oba n'imyaka 20 byako bateriho after myaka 20 ntarwo president eja government yes hatejo ejejo government ko bashyira mu kirenga bazana ya twire ne abo ko abanyamakuru mu murimo gw'amana munonga ne kuhokana mu murimo gw'amana kandi mu namana minja agwa kumanyanka government ne bamaye mu murimo gw'amana either okureta government ndijo narikwikarire gero so na government kuyashigera cyayamuro teko basa kubihamuro nango tekureba nabantu hatimu hatinka government zikoza kuzire ziriyombuna ku bukuru amishoga yo gona negata ahamunyamahurira ahabo kuba numukuru mu murimo gw'amana numutikura ebi government bikubesherekeye so nahabwe ecyo tumukagira bwawe bwanyu tumukagira amana ganyu tumukahabwa kitinisa government kwe kuba yatandikire kubera rekere because emirunde mingi government kwe kubekoze n'eshobe nabajyanti bo muri abantu barukunywanisa munonga n'umuntu waburijo abo kwa hakaje za radio haje amasumu haje za televisions wanyitegereza hate ibi byona umuntu waburijo kwa kubatine sumu nabayine TV kwa kubatine TV nabayine ka radio kandi ibyona ne bane bi reportingirwa umunyamakuru kandi abantu abayine nyikize kumanya ngo kinte kiyahura TV ekinte kiyareba TV ekinte kiyahura radio ne kiyareba sumu nkiba gari y'amazina so hati yo government aho tekwija kubikiza ngo mwagira amani no mwaka ugikibina cyanyu no mwaka kugabe brukushaki no mwaka leto bukiko bako Rwanda babgabe bwanyu yo government tekwija kupereza bwikizo gasho iwe nka assistant RDC now are you said excuse me you said ya government nkabere ntegeka ngo abanyamakuru tubarebe nka threat bakozire ibintu nkabishatu 1 babihire bagamba ibintu government bakubiha 2 babagana samu abantu oba begamirengana na redini 3 bimusya either nkaba hicara n'abazambuki irakaryabo abanyamakuru babatakora ibyo bishatu nka government awenshi umushimiye kubatagetinga kubareba ko ebare because tosire ntureba abanyamakuru babatageted abantu baba bakoze rebe amutega sa program na baba bakoze cyo kubanza government egiye igora kugira ngo iri mu kirenga bazana niyo ya mu Uganda niyo ya promoting journalism ketaro waza nkombwire kwa government zenyuma kotakushanga abanyamakuru kandi bakatagambe ne hawo nkibikwandi no manyagashome kiba kweta kwana nyamwaka konka gereze chance mbeno hatu wale government zenyuma nangwa ati nkweza ntongo chance ngwa kama hore nkubwire bo butaka ihuriro kamba leta diganda kwati iganda agasoba iganda agafe watunga chance karushomaho nore mpandike yomba handika navuske zaza kubwira bo bote wa kabiri amini nyonka ntaka ibintu rugambwa butaka gambe kikutana har government at least tukashikira 100% freedom ya press konkantreba ho akaicho kachekaro kangu kwa kakaro tu mbene government itiga ngo iri mu kirenga bazana press ejitwe simsahati
manyakare ukuza radio kote na program yo kuba no hurra ipeti na radio kozi ke radio Uganda amakuru wari nyakore kagaso program yo nyakore hezo makuru shaha shoteker shahem ahanda bazomonde mezina bazomurya padora mbena radio kita kwenira murumo na TV na wagira kote cyo kugira kote kwiho tkatakura na Uganda na bingi bakatakura jungu mbena journalism kugira amakuru press kugira amakuru no nakubwa inaremo no muntu wabutosha kumongo shahemwe kwikasha munana kwa mutacha oteji na kora program yo rimi rwanje hakora tahedo yo rimi rwanje haza he kunshomeso rimi rwanje entuwo kamba chumeso rimi rwanje kibwira obwire rwa inaremo abantu kusibana gashoma aha mukoro omwaze nkamure ba TV abantu kusibana bowazi bakuba namabega omukashoka mwiha munana kwa mushiti 11 onohura nakushomesa omwaze hakora taho jobo wor kumanya hakora taho James wor kumanya iki kibwira obuna kubwa inaremo ejo nakife ebintu bicuka cyo kuza radio ebintu bicuka cyawe ukiburiya hakanse yo waborho aho washabura omwazi kabire ba radio omukashasho kabire ba TV ukiburiya aho kareba umushaki w'amakuru wa Sky TV omwine omka function akorumu ebi bintu birubu naku bwainaremo katikagisimira ko eka promoting tu tumagabanya makuru mbashashura kuki konga bakashaka itini cy'umuntu wakire kiriho inza kukikaho kuko babenza kukikaho kiriho kikina mwana manyangu nabwo obwawe wingi munonga usinye bunyina bukayita Roma nanagame ngo reportinga kwitu tuyine bitweka bingi icyo kubanza turipatizane tuyumpatize kwizira matipati demokrasi tkabentuye nangu abanyamahurre otakabuye na kadi yapate yona nkabozo kwata jini otakabuye na kadi yapate yona akawagira kada ya inaremu kimaze ku reportinga kwa aho washanga cyaguranya no kushanga inabantu 15 okatira ho 10 kwenda kore mutarisirete wano report nariko kono mugambo otkonka babize kuromwe shongozi otabize kuromwe shongozi batije kora pateri otkonko na bare otumako ko bashabane bamushaba ishongore kandi batache mushaba uriya kunafuye byari no nango maramano bitera hasi hatu waza abemba reportingira opposition especially care monitor kuyabe zaharare ya president Museveni unoshindi kankumbi ndamukaga ibirikunagumu ekere abantu bakaba barbenji koge ketera kache kugoreka ngo abantu bagira batababo abantu ngabatano bambaganira aho bana baganira tejo ni yorare hate ejo ni yorare kandi kija major headlines kizo umuntu takikora kongo shangarare yabereke n'abantu bengi kongo no ndabantu batano baganira bakoreka ngo bamucoma bamaramana mbweno hachaye kiguma konka kucyaki n'abantu mtora kibashito kandi nabo hakisa ku reporting new vision na inero n'abantu bingi aho bari aho bakwatine nabekuta mpepo babagita na president so aho yaba yanaga n'abantu bingi uboneke bashoze mbwena hatuma abantu badautinga arjanurisi monita kayaberi haboma ground zambara kanho yatera ikishani new vision kanho yakitire new vision kera abantu mutware 10 monita kina abantu batano hata abantu ikimayisa journalism bahata bagitira mu bitoromanya teka sa program yaba challenge umwana agamba cyari trope private journalist abatakora mu government no bako tunga sente kakimunonga uko no kuri umurudi y'umuntu narrative y'umuntu akushashana ndetse tutakwasa kupagisa rento murumbara ejo ni challenge nabo proprietors abagaga ibintu ebyo bashimye kutekateka ahabana abo nabantu abo konka waza barakora nko new ani bagita new vision group of companies vision group abantu abo tabarkubi abo barumuji abo kandi yo government manya ne bashasharaje kureka private houses kustangiye kubaho batakashashara abantu no abantu benda ku maximizing profits bazitwara abantu bashashara kubi konka kutkureba eshasharaje aho ntwere twesa program cyane journalism mu kibano gamba ahabwe ncy'abantu no bacyakwatakinga journalism tubakubasa kwatakinga tene cyo koze iwa reporting ikintu cyo kibalancing government cannot attack you konka wale wagira bomba ground ukatira kishani cy'abantu batanu kandi abantu bari mutwari 10 hata abantu bakweshoninga nar hagira kabo hagira ngeki gode cyanaga mbe cyakayunga ata police yokoraje police ne kabiti ni side nyona atere kishani wareba president ya inerari abantu bona barabati konganyo wo mukunda kwanje naronda abantu batanu baganira nabantu cyo nihaye hati police nija kuntera nini ntomushangoke bisha winji no nda har batano kandi ukatsige mitware 5 ahiri niwe n'ikiko kiri yo munda
yes Hati- ine kiri munda then polisi yeta humusha ati okwenda kworeka abakutereba twena kwihafire journalist utayona iyi polisi huriye kwihafire journalist n'abanyayuganda n'abana ba Uganda bakareportinga ejo kategori ejo utakangira abana tweze umishomero nyona na Boaz twahize ishomero rumwe Boaz azo journalism nyonza umupolisi mwena ibi byakora journalism bitashikiri nanyo wazo umupolisi nibyo ndukora so cyo kushangira abantu abo babutuye n'abantu bito cyo kushangira na natera polisi natera abanyamakuru nabavuze impande genda kamera nabazata nawe nabare nkogo umunyamakuru no reporting iyo side nari umwembezo ndi nari kwiba abantu be narakabiyamana bakora sibe matu nabembeze nababikika nk'icyo twena ni yejo itakwente gamba tikamintwe na mindset change tuzahara indi so kushobya no kwa individual ter no ku individual twari ku institution konka godere cyo kushobya hata nko kada we naremu hata bakakikwata bakakigeka naremu kandi ubwo kwiyashobya kada nagasho mukanwe gasho mukatashobye kashi godo kwara shobye hati kwata kitarkashonji tijyanka shonji yone kabeti pikinga mugodo kigambe so umunyamakuru arakore kitakikire tumanye ko umunyamakuru ko washobya nka Boaz umupolisi waratera abantu bakabaka kamera kazutura hansi nabo tumanye nko umuntu ko kitwantegama abanyamugona kitakwentegama twantwenda kugumye kitinisa kitu muyihangomo twantwenda kutanyorana na polisi buri zobo twantwenda cyangwa mutazaruri akatwatakinga twantwenda government atwakinga to avoiding twanje iba kweta partisan reporting kuripotinga ukashotora kada wa government ejo naro kashotora yo muhekera wa government godo kandi tukagufurira utu rebe ikindi kitura akora Boaz ni ntangara bwana RDC hati habaho umukoro nkubwo yagiye kukira kubakorora oyi n'abanyamahurire bakorana New Vision kandi batendekirwe je nkaba monitor bagashomera hamwe kandi bine bakashomera hamwe bashomesa n'abashomesa bamwe kandi bine umushara gw'amani gwa government no bakuri reportingira nkiwe nka government konko wa monitor kuya reporting abantu nari batanu bashitama hamwe aba bantu batanu bakiza emitwari 10 yoyine kororo wagenda abantu batanu nkibanje mayisaki Oriyo mushashwire munonga ya reporting abantu emitwari 10 abantu tubabireba ogu ya reporting abantu ogu ya reporting abantu batanu bashitame nkansi yechiti haste skoya cyakuruma abantu no bari munonga no manye kikorete ekyo egi government karitwa abanyamahurire Jeno Museveni akagenda n'abanyamahurire mu kishaka akahamba government yobote na Tito Keroro twa arkwesa abanyamahurire baburiya mpike so burkanya kona bakabatsindika aha TV ze propaganda kubitsa propaganda so namanya kazuwa kari ombanyamahurire iyo no beta kabantu babiri bashatu ngo bari hansi ya barahaya siteswe konka ubo president nkibanki muhurira ahabo ko bano bamurete rwaki omukono ogwar kumanya so omwami gashomu oyo munyangoro kandi utungire nente reka kukinika abanyamahurire hariho kibeto obwasi okukamira ntabwasi manya abanyamahurire okuza kukikarire ngoru bikaretwa yenaremu no manyete kugikamera habwasi mbushwera fiso je gashomu godi yarizenge nshonga nkuru ekiretera ebitongore bya government radio na TV nari mbaparaza makuru abantu batakunda kubihurikereza munonga nkebi abantu bundu niki abantu government kambaje hagira kambaje kunda abwenje batenda bahura radio yayo na TV yayo ati noti ndashomera tinkashoma go journalism konka abo kukira ku following no mo nimbiye shomesaho hari iki gukora amakuru n'ikitari gukora amakuru mbagira ngo umuntu ya ngo yari mu muntu that's normal n'icyabutosha konka bagira ngo umuntu yaremembwa umuntu nakakurata akashoma ajya tuguna umuntu cyari n'umuntu cyogorwa wayina muri kihangirwa atano wihanga cyariyata mbene ikibakuratira ibintu weza yo mu government ubona ukihagira batakugihagira bagira ngo president Museveni ya generale yagira abantu bengi atamisi kikoreke
tikukora amakuru imwe bashomera amakuru wonka bajya mu president Museveni yari yaha yabura abantu president wihanga nabura atabantu nonye tugeza mutenza program umuntu ayenda kumanya ekero nubu yako hati njikara kumugore cyana girata ekiyanagamba obano kunda government obato kugikunda no bakona ugikunda bajya mu president Museveni yaza mbara yareba yashanga abantu bindi it's normal tikwe tingisa kuchoma kuma details zayo akora icyo wano expecting ashebe kwa nakikora tikutunga amakuru konka no bakona hajaga otakucyajya bajya mu yabura abantu how comes president naza tambara kabura abantu mwe hatu godi nchiyanagamba tenga problem nchiyanagamba cha president kwati hangana nkatunga ho chance nkashomo story uri ampai ko yanagamba nuwo president Museveni yabayine umushaka akabindi bo muganda mini rukomorwe na charge nabwumwe amin kuyahambira ihangeri hakaru hizo warumwe the independence celebration z'abantu eziyagiroho ar president uri ampai ka reporting kuya reporting nubo bambingo muganda kagenda akaripote bakambuza ngo amini aha mukoro yanarebe kata ubariye kwamba cyo gukora headlines when William Pike was reporting yagira ati ya decorating nka Christmas tree. That's the statement he used. At the new the president who has taken over the government of Uganda on celebrations zezizoberi ya decorating nka Christmas tree. Amina tukagwa akara mu ihanga kano mami no kuyena decorating ariko kwambuye najwara nagira we narukutonya n'ibindi bitakwetengeza ngana yo DPC mwa okukiroro mwaka akakira kujwara na agire mbude zo mutubaze zo afande no mwana bueno hati na mami nuko yabirari Pike yati amini ya decorating ka Christmas tree bakamuronda musha yatoroka yagendo uko yageze yajya n'umutombe yamukiri mu igara then that's when President Museveni yagira umushaka William Pike yagira no maka ntimayisa nyenda kureka na wakara partisan journalist yagenda yangira mina kana munda kumwita yamutega yahirwa agenda kuyahora kurwana samini yagira ati yahinduka kuyahinduke gukuru kuyena reporting side em so nyayingara ko mucyagode ne cyabanya makuru kinani ingamba hati ni mukuru yo munyamakuru reka kugira kada ya nupo reka kugira kada ya narimo koragire gishereke omukuru reporting ko utacyoreka ngo ndabe nyine waza ku reporting function reporting uri ku balancing konke cyane cyane kugema kugira ngo ecyo wa reporting ni kikora amakuru. Laka tugire ubutumwa bugufu bw'abashobozi then tugaruke turi kwata umuntu wa kabiri turi kureba cyiro icyabakozi. Sky TV irakari abantu. Setma, I love Setma. Nituria je Setma, tushoma je Setma, tulala je tulebeka je Setma. A school is good, kakeya keko Setma. Smartness up Setma, baticha badala Setma. Setma Primary School, Karengo Chiruhura. Setma Primary School Karengo iri kushango mu Kageti Chiruhura District along Kampala Highway. Nitwakira beji abojo nabishiki kurgana sare kwika cha mushanjo. Setma kankishomero twine center number twine registered twazo mu byo kuregisteringa turije munonga. Setma ka nturebera je munonga nturisajya abana. Setma ka ntufayo okwegesa abantu kutina rahanga n'emico yawo. Talents z'abana aha Setma ka ntitwara nkachukuru munonga. Nutufayo okwereza abana rukundo ya mama ekibaretiro kushomaje kandi bakahikaje no metwarize yabo smartness aha Setma ka turije. Primary School, Karengo Chiruhura. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenje rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiko zona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngo nitubasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kake munonga kandi nitubasa kushanga buruhori iwe cyo ine kukora tuhikire aha office zitu aha Makrista Road hihi na Kabateri na Primary School omururembo mbarara ninga tuterere simwezi Note mushanju 89 93 53 ashatu na mushanju. Olu
olususula omwana wange reta agenda birire yesigika kyemba mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka. Rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana, music, amahurre agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi. Yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka, Zuku Smart Plus aha mitwaro 16, Zuku Classic aha mitwaro 25, Zuku Premium amtware 355 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Naye muzeeyi kenenula omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda aloe vera drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina Sauda pineapple drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda drink kenenula omubiri. Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu and turiha amajembo rwambarara aha gutuba amaturista road ndi Boaz hamwe na asitadara disi wachura omwami mushabega shumharo message nergo wa mugisha Alex obuno mushobesa ribanda agirango nyabariza Godi na asitadara disi gasho mushabe kandi nangu amutabarisa abo kugira umusya agirango abanyamukuru bari bakora imirimo yabo kwinjeza intunguka ngo kandi cyo cy'abakozi boza n'abaganizi abashomesa ba arts hamwe n'aba primary bari bitogoro bwishashura cyo kubajogoro mu bandi ibigizi umukuru w'ihanga mbere mu president nabo abijuke abashomesa ba primary hamwe n'aba arts ukuba bakanagwa inyuma obyo kone ushara ejo ngaya kabiri ateretaha tunagamba cyo cy'abakozi kibantu cy'ukwezi kwa gatanu bagarakaha abwa program yitu ishengero na Boaz wa Mongolia batahibanje ari nito Godfrey hamwe na Mushabe Gashomo and tuineka message kuruga message ginirga wa Muchalex n'umushomesa ribanda nagira ngo mwebare aba program God hamwe na Sitandara DC Gashomo Mushabe kandi na mutabarisi no kutunga appointment insi agira ngo abanyamakuru bakoraje imirimo yabo mu kwinigeze tunga yihanga nkanda cyiro cy'abakozi nagira ngo Boaz hamwe n'abaganizi muyushwe ngo abashomesa ba arts hamwe n'aba primary bariyo mbito bworo abugira ngo bakare kwenyuma omukongere mishara y'abashomesa bandi mbe nashaba president abantu abirukangirire mbe no Gashomo president kwa kumuhika icyo nacyo inobushobozi ocyumujusie ni nyushko mundu gumwe jeno mucamuntu akari muri kiko ya akaramo honorable John byabagambi yamjati kora ke president atomugambere ngo akagera ngo kuturombo embizi n'ikintu icyo kutabangura amahanga ati ningira mu kugira ubumanzo cy'umugambire tuma byabagamba akakigamba bati nanyendekanye no kugira ubumanzi icyo girota bakigamba
I don't hope so. So omuramu gwa kabiri n'ekiro ky'abakozi kibanza cy'ukwezi kwa gatano omunsi yona nibageta May Day ntuba ntureba abakozi ebizibu bakorabamo n'amaana gakutebwaho bonka abakozi ebitongore bigita abakozi bakweta trade unions n'arobundi za government okurangu abakozi bakora mu mbera nungi bakanyisa amasharura batashubwe nabo kandi ense hinduke batahendekira mirimo batayokibwe bishuta mirimo n'ibindi gasho munyana kutandukaniwe akiro cy'abakozi cyabire Fort Portal president akajyana ngo mu Uganda hati icy'abantu batine no kureba hari no focus konke mirimo yero so don't go to the president omugire ngo I don't have a job. Jobs are there ekitaro no kureba hari no kushururwa nko kwa Yohana ejo statement kana shoti nerebe kanka statement y'umuntu ari ireje owayebwa abantu banyuganda okuba kutura na batutu kandi bahendeka mbabona Nabare ngari cyensime mugisha waterese mukando wa reba Sky TV nebiyagamba nawe n'ubyo hine cyarako batera hamaje aramuramo yagutanga hamaje kandi president nkurikiye n'abakozi bona aba kibanza cyo kwa gatano tubendesha kuzikiro cyabo indagambira abanyaganda ngo International Labor Day teri ya Uganda yonga n'ikiro cy'abakozi cyensiyona mbene nito mu Uganda tuyaguza akoya tripati yensiyona kandi bikuru umusiyona tubikora tara mbene nyenda kurya abakozi bona kandi nyenda gamba kategoriza abakozi hata abantu kwagamba abakozi immediately tukangira bari mu office abashomesa abamagombora DC abashaho bari mu office abo ba chifu kategori y'itubanye tuyikangira konkana ato wishe mwego kuri sense hari yarwanyangwe nawe n'umukozi urkwingo umwana gwibanda nawe n'umukozi makani kuri umugaraji nawe n'umukozi urukora mu mugwe gona gwarakora n'umukozi mu cyo cyo kwishika abakozi bo abarkwingamizi abona bagona urukora akasiba na nyangara bakamuhereza 50 nawe n'umukozi konka ekikuzo mu mind z'abantu kubagamba abakozi hata immediately batekateka aba mu office aba community nk'aba godi n'abandi no murisa no muhingi no mukono buri mwana umukozi tweka sa program twantagama abakozi tkagira na tancha cyamsha na president na statement ya president Museveni kugira ngo takayijo kangira mutaruho miromo challenge yitu no musiyona no gayemeramo kugayemeramo kujya taka karmunyo tinkakora goda ya akazan kumba shoma degree yagaruka mu kanali sentence no yang takwe na tawanyika takwe na goda bamama mu gutakusa miliyoni 3 takukora kasha mateje hata na hamuzinga tarugukora kandi tuwogo hata namuheke ko nyo tingwe nagambura abandi bonteina hata kambe no nagamba hata wagaruka mbyaro umusomo ngo mutware kabongo zo mutware makumyabiri wa CDO umuhwa si takubasa kuzayo narongoze ko ogomurka ngo mutata to gumuhereza batuza gukora parish modo takuvyenda masaka no hora abandi je bakayamba che nyoto bagumpuwa assistant radisi ngunabukora bakabata kucekera nje maisha nababarire umugisha gusti akana cekera nje maisha ngo abantu no mukozi kankandi statement y'intu yatuzigumeho ecyora agambe okigumeho ecyora agambo gyenacyo bwena hari umuntu abantu bashomere batunga degrees batunga nangwa ni 2023 konka bagaruka umfamu zawo z'imyani bagaruka mukinga bagaruka mukurisa bagaruka umukwekoresa bwena abantu bakoza butaragambo izobere bwenge ncawe nagambo kugira ngo wanje mutaro cyo gukora hati nyonyi maisha ngo muberekere umutoshangane ekaziganamuka nar 20 konka kugira ati nyine ki ati nyine murumo ukashoma ki ati nkashoma agriculture shosho mukayine ekazinga hizo mwanya atayine yigana hata kugira ngo weteyine kiteyine murumo hata president muse wawe nagamba ati nageza kufuka singa abantu hari yecho umushango mushayine nteze igana konko muharari y'umutawona ya mobile money bamwe mutwara abiri natundente naguza amate namutwekera umuharasha mutabani arkambara ariyaka mobile money nibamhe mutwara 20 omuka
ente zibuzura kwikama abarisa tubaye kubareba ibitoke biri aho bakuzamo ayimpuringira abantu muka abahire mu muka ezenda ko shashura zicera nabaza muka mukaga umwana warambara nakora mobile money naramuduka y'umuntu nakize byoma naramashita petrol station bamuhe mutwara 20 ihoro rente n'ibindi konga kandi mukiyo sente zo kushashura abakozi n'abakozi bashatu ubahe mutwara na netano hatu woyije cyo gapo yaje covering ibya kabenda bikora mbene president Museveni cyabena nagize ukumanyisa akwa yes arabara kubi arihotene cyo gukora ecyakwasa kwata konka ariho kategori yo na yero mwene ndobe na focusing ujya mu please ukuya mu mutuguruho ahugira ko wateka teka so myaka 20 nabo cy'abanyuganda vision ya NRM mataka jumanyire bakarebe merumeje abo inchi merumone gumane irebwa imwe mu migana n'umuryango yerumu irebwa imwe bine ya government president ayinugwa government oyinugwa government muheza mujyango merumo umuteka sa program abajini mu mujyango yeru umuteka sa program yo government tingashize mu kwezi n'umushara wo tinka gutungire hatu wanunga mbonga cyo kureberaho ni mbata kucikiriza konka nkashoma ko nashomere nagarukomuka kuri naje nkashoma ushomesa ere ya ukakora ki cyo nagize nkatandika ishomero nyama bana 300 kandi ndatangiye sete nyingi nka umukushoma kwanya kashomera agriculture umukanya urutoke nyine umwana nyinende kandi mbentene mu mugwaje wa government ndwako nangwa no kunabire nyine kandi headmaster nagutsigaho hati ino mbingire nareba ngo sinte kuzizabanje nkirwa ubundi nyine hakatakana kandi ko kwasa gukora imbuza kuzaba kaza kutera kera kanze gukora ko tuya ngo nimbuste muri kanyereka abantu iki twabasa kugira ata iki twabasa gukora mpamuteka sa program so okugira no kugitema mu government yo muhango muri yona ukajikompearinga na population y'itwini n'amashomero n'amarwaro na za radio n'ibindi tinkwanya ngo abakwende mirimo no twara ho kimwe cy'ikumuturuka kitokakitwara nje mayisa twino kugira handa kutwaza ndubaba kutangira za TV na za radio kezi ntizama ni umukana utahano uhinga nurisa nogire kine cy'wakora mu cye cyanabuza ecya arts teachers ningira ngo ibintu bikorwa umfezize kandi government ibintu bimanya tukasa program kutwantwara nka budget yihanga steady progress niyo twini nyoka nk'icyo twantwara budget yihanga nza ko cyo cyakirwa district budget yihanga kanshumya hanze umwaka utwina budget ya billioni 30 konka waza kutera mutoki billioni 20 izo kuri ni mshara y'abakozi kandi tukukuriya wana mayise mbezomenti nemshara it is consumptive expenditure kugamba uzo kujya no bakora rusoro mu rugangire no shotira bazigaze tine kizikozire nemshara y'abakozi abashaho abashomesa badisi abemereka bamagombora nabandi nkabo it is not development expenditure it is consumptive expenditure konkana nyina twisoro mu nemshara y'abakozi nyanya akwate yakire cy'abakozi cyo twantagambaho mwena nyina mu koresoro no kugira ngo nemshara y'abakozi cyamaisa har billion 30 billion 20 approximately billion 20 nemshara y'abakozi zo kurebera abashomeza kurebera abakozi kandi abakozi abo no bar kurebera 10 billion izatagaze zo mu development bakora buhereza zikutwara buhereza mwena nyina gambira mwana wanje mu Alex ngo ikikurete cyo turi mu steady progress kandi ebinta utakumara you work in mukoro mu phases stanche na classe y'abashaho naba science nabandi kandi naba arts nabone buje kwikwa mbone kikuru no gumusarza kuko ngo ikintu cyona kimkizo ekikoza kuri ikintu cyona mu ndugumwe obanoye marier nanga nabombe kamaju akombe kazakanye nabirashatu mutawuni nayombekemwe agahita ho ndijo aho mu myaka nkamukaga aje hendera roko tennis kumara nanyira kumayisa ngo resource envelope 8 nkihanga tero kumara kugira ngo president y'impizo barumwe ayata abakozi banagiranga nabongera mbwe nko kuba nabongeraho umfezize hakoratsa habandi hatwinde gumisa kugira ngo obota kashikewe kandi abantu bitamuke nkituma behaving nkabana unkamaze manyono nyanga mwen ka wagurira gode sati mukuru wanje sati nyoko tajingura asima hanga kugira ngo gode bamugura this time the next market na next period niwe so abakozi mu Uganda bari mu tukora konka twenda kumanya ngo hakiri abana bakiri kushasha munonga munonga abatene cyo bakugora good okubara vision no kureba hare nibyo biretira abantu washangu umuhanga atari umirumo
konga president nka chief vision bearer ko muntu kuturebera hare ngainare mukiyanga president unagira ngo imirimo irimo abo kuba mwakosa fo ekamodo mahurikiriza injiri ya NRM abantu abahurira injiri ya NRM tabakutaka ngo tibine imirimo so umuntu we natine umurimo narari umworo ebe NRM kubuto bantu bushomesa abhurira kubi nembe bo eyagwira rukiri yebare bobazi igeze ntandukanye n'akantu aka president na higa abantu ngo bakoze fo ekamodo eke kubanza taho ibinyansi bindi eke nijo ebijuma eke nijo tabipuna uziteka nyuma eka ti empono ona eka yo niza empono enkoko ibintu bikutanko mu mbuga mbuga shine birinka eka reka tubanze ture eka ze president agamba icyo kubanza byari hebinyansi bindi eke ya kabiri tahe byo kuribwa nkoro toche na muhogo eke ya kashatu ote ho mwani eke ya kana ne ya kigasho fruits ebijuma intoki aho no toki yebare nkoko wabugamba president ko ku bana higa abantu ngo bagukore icyo kubanza cyabyona abantu kabagende bagukore ko atento mukiju ko arisize nto mukiju ko atahaye umwani nare ibihimba bwanyuma yo kubisharura ebu washarura amata izoba noguza letse esente zo kubotera umutezo mukiju nesente nyingi munonga pade amata gor kwihamwe letse katujye ngwana uri sente nkayitana zerka marta 20 pade kiba kimese ngo ertigana hatobona ko ubu nizigure mutware 5 n'inkumi 5 ritigana uzihe munteze ngahe muntezi itane ziyagambira konke sente zikaba zitahire mu ezikaba zikoze isizo intezo no shime kwa no spending yo nkibikoye kuko metwaro nkena watakagire hambaze nake n'ibindi no mukozi hato bo wije watunguka ryari amata agor kwihamu ukaguza shiringi 5 ukayamu mitware 5 n'inkumi 5 icyo cyo no rwana ngo kibeho kije kiha umuntu mboro tikiri kubasika aho kwa government aho kibanki mayisangu hayino kwestamire entekateko bayo buhingi na n'oburisi ebihimbe bwasharura warga kubagansa mu eka hari watahibimba watahibicori ebihimba kuri yashora zinga nono cyako bireba bishingi bishatu hadi nkibanki mayisa ngo aho government president nashumukuru wihanga no byakorwana atamasheja ngo abantu baryo mboro to kuja kugaha ko government tebitere hosera munonga enshonga ya kabiri bowazi eki izoba yabakozi hariho icyo kweta salary scale omuntu ori kukora omu company yawe numukora areta sente atahiza company zukikanka miliyoni letse nka 10 abakora mu marketing katinka company je yitora umuntu ntugambiramo umuntu yareta miliyoni 10 kwezi konko kwezi no mweza shingizinga emtwaro nkaga emtwaro nshanje narabona no butahika ubundi no butahika wazitahigura kandi embera zo mu town rent enjeria mitwari 15-20 transport ranchi sapa ebyo kuriya hate finally government terigireho okunywanisa emshara mukama wa company yatunga sente nyingi orukuzireta orukuzihendekera akashara nikaki hate kiro cyabakoza aho nkije kigira makuru ki omuntu orukukora munonga retse omu district tate camp cyo kurebera nka chairman C5 tuwe political head abantu tuba ko batereka ruto kangira misho tinkarebaga izoba na rumwe eri omuntu wa burijo omu district akorwa ngo naza kujuma kawo ngo acumbagizo guhereza bwa district konkani batunga nabajuma chairman C5 oba ko baterera karuru chairman C5 natunga sente zingahe mushara takusiya miliyoni 2 nabaye ne kat district ite yakirhura hat camp cyo kurebera nka cyamukago
mukago ine district zikikumi I mean sub county zikika 14 konka hariho egombora y'okushanga nebe ine I mean ishazire ko ine nkegombora nk'itano konka owegombora itano natunga umushara gwa 130 no kushaga na 20 nazo kufata na za allowance konka shanga kache muri C5 natunga akasente kakubona nka miliyoni 2 tikwika tizurukika ni kumto miliyoni muri strike konkana ina covering ejo district yona kandi nwete ira hamwe shino kwisibanira juma yahangira hamwe shino mwe enguto tuzikozerwa amashomero tugara mbuteka ekintu kiri mu buteka so oreba mu government tegiriyo okunywanisana emshara hati kije kireta ekiro cy'abakozi cyabura amakuru uwa 20 cya manu C5 abantu wabajya bata wabihereza ibere bagira etutumu okay enshonga ya kashatu bowazi arho corruption ubushomankuzi hata nogenda mpo mshara I mean mpo omurumu katugire ngo nazo mahe katugire ngo nabo mushomesa twene turi ya payroll omushomesa wa arts natunge mtwaro 50 na let's say hata wa sciences nuwomwe qualification zishana nguwa muhereza miliyoni 3 uriya naza kwiha yamani go kuzo karasi kushomesa umwana w'umuntu ngwashye bwanyuma yo kwizurura center ashayo kutunga umushara 2008 uriya naza kuzo mu hotel nungi naya kora kuyukunyo kabye nakanywa uriya mwana uje kugira ngo baje kuzara bahora umwe bashomesa umwana w'umuntu o arts na shomesa umwana w'umutumana gwa kugire so oreba ngo aho corruption nayo ikatahamu okuba engeri bakwiba musente umutwa ku muto ministry bakimuto ministry omwe yazo company ndijo hato shanga ba revenue ushanga ba URA ushanga ba umeme ushanga ba civil aviation ushanga ba Corum Bank of Uganda omukwezo kumwecha kukoramo okay iwiwe noza kutware emyaka 20 otaka guzira na politi wo konkana za gukora kwezi kumwe akoreka ngo okay yagura mahiro yayombekire yashorire umukazi wa kashatu no wakano wa katano wanyitegereza habo kuba sente zari kubatayire ayibire okay habo kuba warenga president yayemera nkamukorwa gwa speaker wa parliament akajati obushomankuzi tubwine shonga hata none utsindika message because ito cyone kigambo cy'urugome umukano ka president ntikimanka kigambo cyina makuru thank you wanyitegereza so wo imko kagete okuyibati tumushango then hata nchanje mese ngwihangano rutwaro omushomankuzi thank you so hata oshanga okukora bamuwa ba 20 ako no bajyangu bakoreba ibi kandi abandi batakiba okay so ikiru cyo gukora kibura amakuru omusociety okay wabare omwamya nito Godfrey trio program yitu yishengero burwa mukaga kurwa shahi na zakasheshe mpaka shamukaga zihangwa irizo twantureba nshonga ya abakozi umuhangomu abakozi nabe bikabingi ntubarebera abantu abakwekoresa ntubarebera abantu abakoresa batahi babo mu private sector mu bitongore bitari bya government tureba n'abantu abakora government so ntwenda kureba levels takushana category zona emirimo okukora ngugenda kuta bakora mu mbera ki kandi batashobokera kwingana ki nyino mu studio umukoro Arnito Godfrey kada wa movement nyine omwamushabe gashomu assistant RDC wa Shiruhura gashomu yes abakozi umuyihanga nabara umbire bugume konkabo nebefu bata ebyo ragayo katahaka kumutkonka na abakozi nebetenga kwegara kamu what are the imperfections in your view yabare nanyenda kubanza kugamba hakantu kake icyo mushara na performance cyo kugendera hamwe umuntu nanatunga umushara mahanga ushanga performance erimbi yenda kweke kwera ko cya private schools ndena bashomesa no yakora mu wa science takwishya nizo wa arts zo mu government konka amashomero konka no shanga private schools za koraje kuchera government schools aho ino mushomesa kutunga miliyoni na uriya kandi ino mugenzi ari mu private school
natunga imitwaro 50 konka mukiza performance mwe n'umushara no gukora natana aho nore tuyine challenge kureka kinkuremo cyangwa twakongera ahakoreba supervision na monitoring then kandi my brother God yagamba cha prices zamati eziyahanze munonga nkato bwirobo tuyinatishikiriza konka solution ya president Museveni cyagamba 4 acre model nuko hata major solution icyaragamba cha 4 acre model solution ntuyanater gar kitsokomba kugendera gurukumwe gori tine kindi kintu tine mwani tine rutoke tine kibira cyaka tutsi narebera handisi ni ana not specifically good kore for that matter gashomukare ari n'ikindi kimwe when hat ugwine kartutsi ngire ndejuru mwani hati nchimanyisa 4 acre model kwe atomwana ugura hahiguru guri hahiguru mwana guri hahiguru ibitokere biri hahiguru hati konka bishomere hariho n'ibindi amajyana gari hanze konka 4 acre model kuri kuboyine hwenti oyino hempono oyino homwani hati hafa amatenga hata amatoga gafiri omwana guzahiguru ikintu kikavaringa so 4 acre model bwanyuma yo kurema control n'akatareka world market uri mu prices zo mu controlling itutwaga ko mukatwaronda home solution ubwo president Museveni manya yaronda home solution yeba kwite ya 4 acre model ntwanyu mayisa nayenda ebyo kubira rimwe amatega gabe gangira world prices amatega zangira world market eyo mwana eroho mbwene gabuye no mwani oyinamati hata amatega gara kucumbagize omwana kwihiyo hate solution ya 4 acre model president Museveni yari kwebembeza niyo kusolvinga ikikizubu cyemhendo yebihingwa nangora nyenda arigiye kutwara nabantu munsomo yabatwara wa nyakano wa footpoto urukuhinge okozire kintu cyaka succeeding wana mundu majyango na acres natazitagizira aine AKM na ya milioni 108 a succeeding Museveni agiye kutwara abantu baze bashoma atwayemba shomesa abantu nangwa n'iki tubenturonda footpoto wanyakana hata government iri n'kitanshara government range nshara hati nambuye no watu ya doing government yakibere binga mu encroachers aba kugiye nk'urukinga abo kugirisa no kugikoresa government ndafutandika mu iki cya 4 acre model kakitaho owenda kushoma kumaya kutunga solution y'iki twinegi yebizu byamatene bay nebindi akaza hakegeraho mwena nyenda kumanyisa baturiye ngo solution ya prices ya nekorwa 4 acre model ka president Museveni ko akwara kugicomesa cyangwa sa program ningira no go mwamenya kana omulisa kandi omuhingi w'omutana rukora AKM akatasi milioni 108 omwaka Richard Nyakana koruga Rwengaju na Rwengaju muri Kabarore exactly very young mwene hati iki Nyakana rukora ntwenda kukikora nsharaha abantu bakaze bagashoma gacha fotopoto kandi tkarwanse ikirikushembayo neke kiwambuza ngo itwa bakozi what are our own imperfections our challenges it is to any kazi kutegaza cyo kubanza no gayemeramo cyakabiri kitwine iki kitwantagambe cya corruption abakozi babira bashuma tuyobaka amabitu tuyoba government umuntu akutiyirenta amatoga ugaguruzoko harevo yona yorho aho ruhona ono kwa nakuru mugaraji no gwatware nati genuine corruption abakozi tunikizo cya corruption okwiba dene kindi no kugerana nitoma okugerana nitoma hatune ni korana job akashoma science nyoka shoma arts izobe ko yatu bakashara bakamogeza de kandi cyo kumata kinkena na job no bakamiho kandi kitendereze nshabent ko kandi tumuturwara n'intaka bagire batongeze dene kindi kikutegana sabakozi ikinkufana parliament minimum wage parliament ishtamiteho minimum wage ndeke kwemporoyinga umusituri yanjeji ngakwese zindi kwena ngakwemutwari 10 ngabo ine cyagiye cyo kuntegeka ndeke kutomu ishomero ngakwemporoyinga ngakwemutwari 2 echo ogurumu wa parliament etero minimum wage ndeke godo go inende aricyo kwata mukozi akamuhimutwari 3 murisa ukashotara zeru aricyo ogwo kukorese muzi aricyo kwata umuntu akasiba nahinga sibire ko nenjara akasiba hinyira umuntu ati ni kwenku mitana ni kwenku mina akwana mangwa inenjara so parliament etitereho minimum wage ogwo mweta kato runga narga karaza kaikoti nagira ngo
nagira ati let's see nagira ngo bawaza abanyamakuru government bafeho ireke kubatera hamutwe abo ku bana batuyamba kumanya ebiturahari kandi abakozi abari gukora munonga batunga bice kandi bo abari gukora ubwire buce batunga bingi kato runga kuruga karaza keikoti kandi umugisha Alex yagumizamo na message ye nagira ngo God rizoba yaganira je konka ngo iyo buzamushomesa aba primary ari rurambira ari kutunga imitwaro ananebero buri kwezi we abana be arabatwara ato mu mashomero gamani kandi nyambuze assistant aralise gashomo ngo abashomesa abo wanyuma kuruga najyango assistant RDC those teachers after leaving private schools the government schools why they fail totally gamera gashomo ngo ntumanya oku emikoro rigera kubaho how that performance is good kandi najyango mushobora ga government ngakoraje okukira munongo mu Senegal nagira ngaba bashomesa wabiho mu mashomero ga private bakutunga obusente kuki wabatumga government sente wazongera then abenshi bo bari mu private bakora sente nje bakamba koraje kubashira mu government ahi bakutunga nyinju kuzo on average ushobesa wa primary wa government anashashwa nyinju kusingwa private so what happens thereafter ningira tutanikene bigambo byo kuhendera program good going forward government ekakora ki nayo kwesime kamangu abantu bayo kubakora etutu yawe barakufabusha aha level zone umuntu arikwekoresa umuntu arukoresa bwa ikitongo kitari cya government n'abakora government umbugufede chika kemwe na ribiri icyo kubanza babanze babana social mankozi kwenda kwereza umukozi y'amani mbere ndakazo ibiro byahoire hato wita amatene kagura shiringi bitanu atanu rukaga kurgo witu okikakazo n'abatwara ushingi 15 rita ri 13 kashonge ritani barazinde shiringi bitanu atanu rukaga then kazo ya 13 are difference ya shiringi nkarushanje na umwizina rya ranga na imwizina rya ranga yikugambira tinkosa kuzahambira ukagambira ikintu arkomeye kashati okucha kutangaza niko kintangariza muza mugode hati obo njimanyisa ngo n'ushomankuzi nabo babarisa uwanyu kashonge umbarisa bona bari umunda cyabanyisa baconda n'abandare wanyitegereza so aba middlemen nabo government ko kubetarigiriye kubanisa obushomankuzi bo kwiba abantu indirect hati kiro cye umuntu ukora nkuje kubara makuru because nashanga hati gasho munaje marita maganabe konka ko kuza gurumbaza gwete no kushashara abakozi atunde n'imukandi wanyitegereza ndakuje maritazi maganabe buri zo aza kutunde n'imi amataga kabene garebere byinte bibiyone so tarigiro bwa imikire ecyamhero ecya kabiri cyamhero n'ikiro cy'abanyamahoro abanyamahoro nyo nimba sasa bwa kandi mbashabira abo kuba tumukwija kuguma mu inobuga yobwanyu bubona thank you burku bwijire nko kumukwa mushomereye abo ko government yona ko rukabana bona government watanka ku exposing government enshobezayo aho ntumukwija kutanda kandi kumukutana nayo kwa kubugabe wawe okay babare twakusimba gasho mutenere program yabare munonga nza kwenera n'ibintu bibiri cyo kubanza my brother Mugisha Alex yanategamara ngo abuza ngo abonye umushomesa narga performinga ariko mu private ariko performinga je azo mu government a performinga ku iki kukire munonga mu government barakinga monitoring and supervision headmaster narga ishimo rwa kashatu agaruka kurwo kubanza umushomesa kira headmaster yakwata kiyaje na motoka ye na wata iki kintu karta umuntu narwo mu government mu private na mango gukora kurumo akito mu private mango no akongora so supervision ni rakinga munonga umushomesa nashomesa umusale ashomesa ngo bishatu
performance yanga kandi icyo ntabwo twiyona government zone konka government schools is serious nazo performing aje kukira private schools so we have seen this and we have experimented it government schools are serious zikagira management health teachers abatakubura amashomero performing rege iki create icyo supervision and monitoring na culture cy'abanyamakuru na ishabanyamakuru so nyangu abakozi tutwenka government tracking government minimum wage tracking government no kongera abashomesa n'abandi abatarije konka nitwe kandi teka gukorana kwa mane cyamuhero nanishawa abanyamakuru cyo abantu batandukana mu mugo twatandukana nabo teke kuba partisan to reporting ikintu kukiri kandi government respect y'abanyamakuru abo kwizwa bakurgaho izo bari bakwidima bakora kutishya amakuru government leta kugireta kurara hangano wamane wabare mnonga umwami Mushabega Shoma assistant RDC owa Kiruhura wabare umwami ari to Godfrey kada wa movement twenda kwebaza ekaya kuri Cent Hotel abekaya batuhereza chai nungi ya breakfast kandi ubutosha ishengero babarho n'ibyo kugeneraho n'ibirungi ekaya hotel neshangwa kamukuzi muri Mbararomu kandi hotel ya Mani bino mwanya mhango aho kubasa gukora ubuginyi bwawe umukoro gwa buri Chicago graduation bino buraro burungi aho kubasa kugenda ukarara bine restaurant yabo ite kukinga abo chansia abo chamushana hamwe na cyaciro kandi buri Sunday babine live band korugasha 12 mpaka 5 z'iciro zayushimerwe nabo aba ekaya kuri Cent Hotel dore ko baza abantu bitu abatureba ko mwami Fred makuru kuruga urshere umukozi wa Radio 5 kandi Lay Canon namwe n'abatu abatsindikira messages n'abatureba our maiden show ombirobo turako baza technical team camera person job n'abantu bona aho babari mu control room zakongera nshongezi esabiteri kwijana abantu Boaz wa Mongolia nza kubantu kwendeza okusiba kurungi mukamarinde